Pa pokazalo se da zapravo uopće nisam znala šta se događalo u avgustu na Havajima. Tek kad sam sinhronizirala priču očevidaca za forum Globalna kriza, Amerika na raskršću, to mi je došlo. Neke isječke nisam mogla sinhronizirati, toliko su bili bolni. Neki su bili lakši, drugi teži, ali tek tijekom sinhronizacije shvatila sam šta se tamo zapravo događalo. Dok sam poslije obrađivala videozapise goruće Lahaine za objave na društvenim mrežama, dok sam ponovo slušala priče ljudi u njihovoj bespomoćnosti, strahu i političkoj neosjetljivosti, tek tada mi se počela slagati cijela slika. Zamislite da ovo što sada pišem doživljavate vi sa svojom porodicom i svojom djecom. Živite zajedno mirno i sretno na obali mora, na mjestu na koje vam mnogi zavide. Vaša djeca idu u školu, vi idete na posao i sve je u najboljem redu. Ali samo do trenutka kada se to desilo. Vaša su djeca sama kod kuće jer imaju slobodan dan u školi. Vi ste na poslu. Vidi se malo dima na horizontu, mislite spaljuju li nešto ili je negdje lokalni požar. Vatrogasci će doći riješiti to. Život se nastavlja, ide svojim uobičajenim tokom. Nema upozorenja, nema upita, nema sirena, ničega. Samo sve više dima dolazi. U jednom trenutku zastanete i zapitate se događa li se ipak nešto negdje. Odjednom nema struje, ne radi internet. Bilo kakva veza sa svijetom je prekinuta. Pokušavate li nazvati hitnu pomoć? Ne ide. Šta se do vraga događa? Jurite kući u susret djeci, nešto vam govori da krenete. Jesu li djeca dobro? Ali na putu autom već opažate paniku. Na cestama ima mnogo automobila s uplašenim licima, a usto dim, tu je i sada i vatra, približava se vrtoglavom brzinom zbog jakog vjetra. Srećom, djeca su kod kuće, živa su, zdrava. Trudite se ne paničariti da ih ne prestrašite. Uzimate samo djecu. Nema vremena ni za što drugo. Spašavate gole živote. Druge vrijednosti u ovom trenutku nemaju nikakvog smisla. A cesta iz grada je užasna. Automobili stoje. Kako to da stojimo? Moramo što prije izaći iz ovog pakla. Šta do vraga rade tamo naprijed? Zrak se ne može udisati, nesnosno je vruće. Djeco, jeste li dobro? Vidite čovjeka pokraj ceste. Tamo leži žena, vjerojatno je mrtva. Ne mogu joj pomoći. Ili mogu? Šta trebam učiniti, pobogu? Napokon odlazimo iz grada. Vrlo je sporo, jako sporo, ali sada smo vani. Skoro smo vani. Koji vrag se događa? Policija nas šalje natrag u vatru. Vjerojatno sanjam. To ne može biti istina. Beskompromisni su, vraćaju nas u pakao. Bože, šta će biti s nama? Zovem policiju, 3. put ih uspijevam dobiti. Navodno je pao dalekovod, pa se moramo vratiti. Ali struja je isključena. Šta se događa? Ovo nije normalno. Trebali bismo ići prema moru. Bože, ali tamo su ogromni valovi, ogromni. A moja dječica? Kako ćemo to savladati? More je valovito. Držali smo djecu u sebe. Zapravo smo se pokušali održavati, nekoliko puta smo bili razdvojeni. Proživljavam nezamisliv strah, bespomoćnost i tugu.
kada vidim svoje dijete kako pruža ruku prema meni i maše prema meni. Uplašeno. Uhvatila sam ga svom snagom. Bože, pomozi nam. Bilo je onih koji su u moru bili i po 5 sati. Zrak se nije mogao udisati. Vatra s jedne strane, okean s druge. Kao u strašnom filmu. To je bila činjenica. To je samo dio priče koji izbunjuje ljude. Nisam spomenula mrtva, pougljenisana tijela, cijelih porodica, iskorila, živa. Niko ih nije upozorio. Nisu znali što se događa i zato su umrli. Nisu imali vremena spasiti se. Neke činjenice iz Lahajne izgledaju kao same zavjere, ali to su činjenice. Ljudi nisu bili upozoreni. Sirene nisu uključene jer su bile namijenjene za upozorenje na opasnost od tsunamija. A odgovorni čovjek se ne osjeća krivim. One koji su automobilima pokušali pobjeći vraćali su gorući kotao. Prekinute veze, čak i linije za hitne slučajeve nisu radile. Je li to normalno? Milijuni od naših poreza idu u zajedničku kasu baš zbog ovakvih situacija. I usuđujem se reći da uglavnom zbog takvih situacija vjerujemo političarima da će nam pomoći kad bude potrebno, ali to se ne događa. Niko od nadležnih nije došao na ostrvo i niko od nadležnih nije riješio situaciju. Ljudi su pomagali jedni drugima. Poznanik je prišao poznaniku. Ljudi sa susjednih ostrva donosili su potrebnu hranu, vodu, lijekove. Niko od nadležnih nije došao pomoći. Došli su nakon 7 dana da bi sve prikrili i poslali su bagere koji su sve sravnili sa zemljom, da niko ne može otkriti ko i koliko je ljudi umrlo. Vlada je došla nakon tjedan dana i rekla: hej, sad ćemo mi na sebe preuzeti i kontrolirati sve. Međutim, toliko je bilo kasno da je to nepoštovanje. Znate, za vedrog dana iz Lahajne se gotovo vidi ostrvo na kojem se nalazi najveća pomorska baza na svijetu. Mogli su doći za 6 sati. Čekali smo ih, ali nikada nisu došli. Znali smo da avioni ne mogu sletjeti, ali očekivali smo da ćemo vidjeti barem veliki ratni brod. Veliki ratni brod Crvenog križa koji je trebao doći u pomoć i donijeti zalihe. Imamo resurse upravo tamo. Da je bio rat, da je nešto napadnuto, oni bi bili ovdje za 3 sata. Ali što se tiče ovakvih slučajeva, to je druga priča. To je ono što mi je ostalo u sjećanju. Bilo mi je dovoljno da se nekoliko sati udubim u informacije o katastrofi na Havajima i da vidim sliku koja me izuzetno rastužuje. Žao mi je ljudi koji su patili, a mi nismo ništa učinili. Davno smo zaboravili na njih. Žao mi je djece koja su živa, spaljena. Žao mi je roditelja koji su umrli u fizičkim, a posebno psihičkim mukama, jer nisu mogli pomoći svojoj umirućoj djeci. Žao mi je što smo svijet, mi ljudi, toliko zadubljeni u svoje sebične igre, da ne možemo vidjeti tuđu bol. Ne možemo trezveno sagledati situaciju oko sebe i početi se s njom odgovorno nositi, jer ne vidimo da neće proći dugo prije nego što ćemo na red doći i mi. Probudite se,
Pogledajte međunarodni online forum Globalna kriza, odgovornost na svim medijskim platformama i društvenim mrežama.